Hi friends, twese dukoresha Android system kandi buri gihe hahora haza update ya Android, so turyoherwa no kuba twakoresha updated version kuko iba ifite utuntu dushyashya twiza irusha iyo ije isimbura. So nicyo gituma telefone runaka igura amafaranga menshi indi ikagura makeya kuko hari udu features tuba dutewe nuko yabaye updated irusha yayindi. So ndimo ndakoresha Android ya KitKat, na nubwo ahangaha igaragara ko ari 5 ariko ni KitKat 4.4.4 nuko yabaye smooth. So naona ko ariko telefone yanjye nubwo ari KitKat looking on a Lollipop 5.0.1 kuzamura, ubona ko ari nka Lollipop. Umuntu yibonye ngo ni Lollipop atarebye muri about phone. So hano dukoresha ama application abiri, ni Nova Launcher na MSB. MSB ni Material Status Bar. Material Status Bar ikintu ikora ihindura status bar na notification panel ikaba yazigira iza Lollipop. So and then Nova Launcher yo ituma launcher yawe iba nk'iya Lollipop. So reka twanisalinge MSB turebe uko telefone ya lookinga MSB itari. So murabona ko notification panel yahindutse, status bar yahindutse. So urabona ko byabaye nka KitKat, ntabwo bikiri nka Lollipop. So na launcher uyikuyemo nayo bishobora guhinduka ikarukinga nyine nkuko telefone yagaragaraga ukiyigura. So guys, I hope you enjoyed it. Thank you for watching and keep an eye open. Guys, mukomeze mureba, ndabazanira utundi video dushyashya. Subscribe on my channel on YouTube, ni Harris Joe. See you later. Thank you for watching again.